U bogatoj gastronomskoj ponudi u Bosni i Hercegovini neizostavne su i slatke namirnice. Iako je baklava nešto što dolazi sa Bliskog istoka, tačnije iz Armenije i Turske, ipak bosanska baklava neizostavan je dio bosanske tradicije. Dobar dan. Dobar dan. Volio bih da probam kod vas ovdje pravu tradicionalnu bosansku baklavu, ako može. Na ovom tanjiru, kao što bi se reklo, tradicija ukusa. Pored bosansko-hercegovačke baklave, koja je poznata širom naše zemlje, ipak ova baklava autohtono je sarajevska. To je zapravo džandar baklava. Tradiciju pravljenja džandar baklave dugu 200 godina, koju je naslijedila od svoje pranane, danas brižljivo čuva Bedrija Tulek sa svojim sinom. Usavršavanjem tehnike pravljenja ove baklave uslijedilo je nakon što je Bedrija prije 20 godina ostala bez posla. Tada se posvetila porodičnoj knjizi recepata i pravljenju džandar baklave. Zove se baklava zato što joj je tijesto, što joj je jufka od baklave. Zato što je proces pravljenja za baklavu, jer naše slatko, najbolje slatko, najjače je slatko, najukusnije slatko je baklava. I zbog toga se to zove džandar baklava. Znate, nije samo, jer mi imamo samo 3 baklave. Imamo ovu slaganu baklavu, imamo džandar baklavu i imamo onu kajmak sevdidžan baklavu. A sve ostalo su kolači, slatke pite. Baklava, stigavši na područje Bosne i Hercegovine, mijenjala je svoje sastojke i način pripreme. Specifičnost bosanske baklave je tirit, koji se pravi od brašna, jaja i masla. Velika je greška kad kažu oni koji nisu imali orahe, a ti kao siromašniji pravili su od tirita. Ne. Tirit se je dodao na orahe da bi bila mekša, da bi bila kosač meda. Jer kad se baklava, u početku kad je dolazila baklava, ona se zaljevala medom. Iz tog razloga nisu mogli svi praviti jer je ona bila skupa. I onda je kasnije šećer, on se dobro uagdi i onda dobijete tu agdu kojom zalijete baklavu i onda ona treba da izgleda kao sač meda. Kad vi krenete sa onom viljuškom da je rasječete, ono isto kao da treba da izlazi kao med što izlazi iz nečega, tako i agda. Takva treba da bude baklava. I to je baklava. I to je bosanska baklava. Proces pravljenja džandar baklave je dug i zahtjevan i potrebno je dovoljno strpljenja, ali i umijeća. Prvo, ona se ne može praviti od gotove jufke, jufka se mora razviti. Posebno je tijesto za tu jufku. Kad se razvije jufka, smota se na debelu okladiju, pa se skida, pa se na malo tanju i suši se 24 sata. Nakon 24 sata ona se reže i još se suši nekoliko dana. Pa peče se, zaljeva se i filuje se slatkim kajmakom i orahom. Slatki kajmak i badem. I ja sam još uvela lješnik. Nije bila tradicija lješnik, ja sam uvela i lješnik, jer vidim po turistima sa istoka, oni daleko više to traže. Džandar baklava postala je popularna i kod javnih ličnosti, čak i iz političkog života. Tako su džandar baklavu probali princ Albert II od Monaka, bivši hrvatski predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, a najavljen gost je i princ Charles. Recimo Dani Stanović obavezno dovede svoje prijatelje kad dolazi ovdje. Mnogo poznatih ličnosti. Samo mi nismo osobe koje sad slikamo pa te slike vješamo. Mi smo skromni, jako skromni, a pokušavamo da naš proizvod svijet sazna.